افدمو حمود میوا خوش به تماشاوان روجاوا تیوی به خلک کنوش برنامه دوربینم لپیش بریوانم یکیتیا رگهاندنا دموکراتیک رگهاند کو 27 چلی 2025 ده روزنامه‌وان عزیز گویلو اغلو ده انجام ایریشن دولت ترک آداگر کر یا لسر نافچه آرانیا یا گریدای سلیمانیا باشور کردستان ده گهشت آستا شهادتی شهید عزیز دناوا کارو خباتین رگهاندن روجاوا و باکور روشلات سوریه ده جه دامزراندنا اجانسا هوار و گلک سازیندن و پیشنگی جوارکر و بود بستانک راگهاندن لحرمه تماشاوان ما به خلق خویا برنامه دوربین ده اما دا کبن نرینن روزنامه‌وانان دناوا کارو خباتین شهید عزیز ده بگرن و چه پیشنگی راگهاندن کرو دو بود بستانک و اکادمیک چاواش بو راگهاندن لبندمه مرحبا شما. مرحبا سرچما. اسمك فرانس بكن؟ زنان جعفر روزنامه‌وان. يعني شخوا دنافا خلق أخوة يا برنامج دوربين ده أم بالتك شينن لسر كارو خبات جيانا روزنامه‌وان عزیز گویل اوغلو روجاوای کردستانی ام بهتری خو هدف گرتنا روزنامه‌وان پیشنگ گرتنا روزنامه‌وان پیشنگ اونو کی روزنامه‌وان اون چهل وسیله بریوان نشان دادن اب چی دو یعنی کرد برای دست بگیم خیر آدن راستی دم تیزان کو ارمانج سرکه یه دولت ترک داغر کرد کو راستیا کریان کو دیگه راستیا بیشتر به حقی کو در حقی ویگلی کو کلی دم شاندن چی جوره ایریشان به چی جوره ایریشن تایبت به راستی کو سر ویگلی دم شاندن چه همه دمید سیاست هندر حریم وان بخواد حریم کو کریان بکتینن همه دمید حریم داغر کری یه دنوا سوری ده کو جده هزار حجان ده حتی روزنامه ایرو راستی تیزانی کو بیشتر وقتی افرین سری کنیم گریسپی واجد دیدن جی هاتنا داغر کردن کریان کو او داغر کردی دمرد دم باشندن یعنی راستی کو وان جراگشی ده اشکال کردن و وان بیشتر وان کریان جراگشی ده پر وکردن اول یکسر روزنامه وانن اجبو بیشتر راستی بیشتر ترس داوود ترک داغر کرد سرکه هر بترجم بیشتر دیکلک هزاگل دی میجی ترس وان روزنامه وان هایی ام دبین کو کلی بکلی روزنامه‌وان تن هدف کردن به طیبت ام بیشتر روزنامه‌وان کو راستی ایکو بیشتر به کد خا به پینوس خا به ام بیشتر به وینای کو وجدی ام بیشتر اشکال دیگن او یکسر تن هدف کردن یعنی هر بت ام بیشتر یک بیشتر کسی کو کریان وان اشکال دیگه یه سرکه ام بیشتر وکو مسلم بوجی بیشتر شهید عزیز کوی اغلو ابن اصناف کمال هر بت راستی ام بیشتر حوال کمال راستی بیشتر کسی کی باندور بو کسی کی خودی ایدئولوژی کور بو یعنی راستی بیشتر ما مسلم بون ولی امش یک شاگرد وان شاگرد سید افران کو وان جمر بوق بینگه راگاندن 18014 وان ام بیشتر ام وی کاری دارن اسکن حتی روزا ایرو ام وی کاری بردام دیگن یعنی ارمان وان یکو ام بیشتر وان هر تم جمر دیگه اون کارم ببین راستی ام بیشتر ام راستی دنگی بین راستی دنگی کن ام ببین دنگی حقیقتا کو ویجی واقعی اف جوا کو ایرو ام بیشتر ویج واق ام بیشتر وکو عینک ام وان دبینن کو ام بکار من ام ببین دنگی وان ام بکار ببین دنگی کو او ایشا کو او دکشین ج راه اشتیاب بدن پارو کردن يعني شخوا نتلين روجاوا الباكور الباشور بيشنگ تين هدف گرتن تين بنچاف گرن الباكور كردستان جي ازنور دگر روزنامه‌وان کو جبو درخصنا كريان دولت ترک و راكرنا ويني شهيد ناظم داشتان و جيهان بلگين هات بنچاف گرن هات گرتن الباشور جي بريانها گلستان و هيرو هاتن هدف گرتن يعني هدف گرتنا روزنامه‌وان هر کو روزنامه‌وان بيشنگ تين هدف گرتن چه دیگه و سرملین روزنامه‌وان کرد به طیبت الحشار پرچه کرد یعنی راستی ام بیشتر سیاست داغرکاری خویا یعنی ام بیشتر نه کردستان دمروبین سازمان حتی گشتی جهان دچی که ام بیشتر حتی بریاری ام بیشتر سال چی دم حکومتی ایران سر نوند استرکتی مدی خبر کوچه بون که هر بدجی ام بیشتر افجی وی پلانه ندوره افجی که هدف کردن وار روزنامه‌وان همو پلانه که اصلا ده جبو راستی دوی پلانه دخوازن که من گویی یعنی اف راستی هی بچاسینه دکلک بود راستی بیشتر دیدم که روزنامه‌وان تی هدف کردن یعنی وقتی
واجه این سرزمان بجن دباشور کردستان ده کو بری ویدم که کو هدف کردن هر دو اول می روزنامه‌وان گلستان و هیرو هر بدجی بجن حتی لویدر روزنامه‌وای کردستان ده جه به شاه بگه حتی بدری که بجن بو راستی دم روزنامه‌وان ته هدف کردن و حتی هر دو روزنامه‌وان داوی برازدی وقتی برزداری بجن شی جان شی نازم بیرتین اوانجی ویده وکو روزنامه‌وان دیتر کد خاصن ببین دنگی برخودانه بنده و تشرینه براستی هم بجن کو بهتر ارک دیگه بسر منیم و روزنامه‌وان کو هم ده بهتر راستی هم بجن وان وکو او بنگه جمعه دانینه او حرتم یکو بجن یعنی جمعه دوگتن گو راستی هم بجن گو بگوتنه که بکاربن بجن ویر راستی هایی اجرا گشیده بدن پروا کردن هم دمیده او ایش وازاروکا او زارگو کو هم بجن کود انجام ایرش داگرکاری ده کو نراسی توبرانتی دما کو او زارو گشتر قیب دیگه دویتو بکار به راستی خودی قیرینا ویزارو که درک و دریا دیمن انتخاب دریا نیمیست خدا کو تجوی را گشته ده آشکار کن تو وی برگه دیگه بلگربونه کوام بکار راستی افسوجن شهر کو کلیپ کلی داوتا ترکا داگر که کل سر هر مده مشاندن ام بکار ببین راستی خودی وی هزی خودی وی باری کو ام جی بقاسی وی باری کو او جواب ایرو ام بجن دو سرمنی ما وک روزنامه‌وان کو بکار خودی وی باری در کردن همان دمید راستی ام بجن نه تنها جاری داگر کرده همان دمید وی همو جورین کوتر شری تایبت سر به جواکت ماشاندن یعنی هر بت اوجی جورای شری دیترن کو کلیپ که بجن چه سیاست قرارش کو تایبت ایرو سر جوانتی ماشاندن یعنی ام بجن نتنی اوری وکو کو سیاست داگر که کو سر وی جواکی راستی ایریشن یکساتی همان دمید جورای شری تایبت کو سر جواکت ماشاندن هر بت روک مزن یرا کاندن دورت جه ام وکرو جوان کام بکار من ده بهتر راستی وکو خودی وی جواکی در کم اف جوان کو راستی ام بجن جورای شری تایبت راستی بجن ماده هش برتين راسي جوران شاي تايبت هم دمد شري كو بوكو كو بلان راسي تين راسكن كو بلان قرج سر هرمي تين مشاندن بلان كو هولدن خستنا شري نفخاي شري بيكاتا در راسي مكرو غاندل رو مسيونك مسركه دردجي كم بكار بند دردجي خدي الفيا كده كمان او وكرو جوابان كرد ده بيتر ام بكار بن راسي ببن دنگي حقيقتي هاي دنگي راسي ام بجن يعني اگه كو بري بجن بيش روشا جوای کردستان بری او وکو ریختن کردی وره دامازراندن یعنی خون خیال بو کوی کرده که وسا اکران تن بجا از کردم ایرو اف در فتن مروا بیه کام بکار بن هر کس لگوری رو رسم خو هر کس به زمان خو هر کس لگوری تفکر و عرفن خو کل جی رای گشتی بنا پروکن سر قناه ما کردی یعنی ایرو او قص قناه ما چی بون براستی اف ایرو دستکفتی کتی نو دست مده کام بکار بن خودی و دستکفتی درکب سلام مرحبا شنو؟ تسويق صالحة سليمان روزنامه‌وان. يعني شو دلنا بخلك أخويا برنامج دوربين يا في جاريده أم بالك شين سر كارو خبات جيان بيشنكي أكو روزنامه‌وان عزيز قوي لأغلب الروجافاي كردستاني دنابا سازی و دستگاهین راگهاندنی ده دایم بشاندن یعنی وکی روزنامه‌وان پیشنگی کی راگهاندنی ده 27 چلی ده هات هدف گرتن لباشوری کردستانی کوی روزنامه‌وانی بسالان روجاوای کردستانی با روجاوای سوریای کارو خباتین راگهاندنی پیشنگی جر کرد وکی روزنامه‌وان هدف گرتنا پیشنگین راگهاندن اون چهل وسیله هم بری نشاندن بله دست بکش خوام بخیر هاتنا شخواج دما رو خواندنا رژیم بس تایبت دروش داویال سوریه اف یک باندور خال با کروشلات سوریه جیگر دوی چارچوبه ده دولت ترکا داگر کرد و چته اینوی اف یک هاش خور فرسندی گوگلک هرم دنیا سوریه جی داگر بکش خبریان ها افرین گریسپی سریکانی جرابل سازا زبانات من داگر کریه دولت ترکو چته اینوی دنه لی اف رو خواندنا رژیم بس وکه گو هيئة تحرير الشام تشاوش خورا فرسنديقو هر سرد سلاداريا شامي اوجي شخورا فرسنديقو اوجي بارچيك جاخا سوريا داگر بكا جلورا يكسر ايدي هدف گرتنا سيفيلال با كروجلات سوريا ايدي دست بيگر هم دريا بلافرين خوري شر هم جي دريا چتين خوا شخوا گلك چتين بياني جيجدر و آنين
و درباسی آخا سوریه کرن لورا جبرا کاندینا وان تشتین گل باکور جلاتی سوریه تایبت لسوریه جی چه دبه روزنامه وان ما کتنا والو تفگرش خو یک جوان روزنامه وانان شهید ناظم موجیان بوجی دست بک چوال من بچه کریارین گلور هاتن دست بکرن ایشین گلور دیجی سیویلان هات دست بکرن وان ارکا خودی گوهر لور ویشاری بشوپینن دریاوی که دیجی جان خو فدا کرن گشتن آسا شهادته لبندا واتشین جی شرکی گله کی دیجوار هات مشاندل حتی آنها جی دوام دیگه اشغال ورجی گله کم کوجی پیک هاتن گله روزنامه وان ورجی هاتن هدف گرتن أبر خداني البندا واتشين شو شيد عزيز شي قال لك نفسي في درباري برخداني هم أناليز يجي في درباري ذهبوا دقود جو أبر خدانا بندا واتشين دوام بك إدي برخدانا كديروكير ورا نفساندن جبرجو قال لك هلكا شرباني نخوا نجارة يا كمين شخوا لعفري نجيهات خياكرن للبنداوي أو رح قال لي شو رجقري تبي جو قاسبيل هاتن هدف قرطن شيل دفج بشتوانيا خو بشروانان برندان قالك كس تبي سفر بريا غوري وبريا خو سرجي راك هاندبو اناليزن شهيد عزيز في درباري دهبو همشي ويجي قالك جاران بحساب ويبر خداني كير قالك جاران دما دس فكرنا شورشا روجاوي كردستان دش خو جي خو بتايبت الالان عربان جي خو الورجي قرط همشي چو عفريني همشي لتلكوچر جي كمين كسمون آواکر اجانسا آنهای جی لور چاوا اندام نو جوارا بو پیشن گوان پرورده بکه چاوا ببه ماموسته که مازن ج وان روزنامه وان گو ایرو لسریا وینا گلک روزنامه وان دنگو رنگ حقیقت ددن خویا کرد جلوراش خو هر جاره دولت ترکا داگر کرده ما گو دشکل جیه کی دشکش خو المنده و تشینه هر کسی دی به بلگه بو بدی من بو گو چاوا هاتش کنواندن همجی چاوا او چته این میجورا ویان دخوازه وکینا خو ادی دیجی روزنامه وان بکار بینش برگو بر خدا نهان گو روزنامه وان تینه بین روزنامه وان نازم جیان روزنامه وان عزیز گفت کسی نهان تینه بانا اویک جرای گشیا رانه کند با کس نزانی بو بچه بر خدا واکور جلات سوریه دهات مشاندید جلو را گلک کس کرن هدف نتنیل ول واکور کردستان جی نه گلک روزنامه وان دیگر دیگه هن واکور کردستان دیجیش خو روزنامه وان عزیز لواکور کردستان جهات گرتون بری گودر واسی روجاوای کردستان بلورجی در حقی ده گلک دوز هاتن فکرن جبرگو دخواست راستین گو گلن مدست تایبت گلی کرد گو راست راست لواکور کردستان چاوا ایریش لدیجی وان پیگ دهات وان کر هدف هری داویشش خود 27 چلیجی ما آگاهی که غمگین وک رهوالین شهید عزیز جوار گرد گو گهاشت آستا شهادت لرانیا یا باشور کردستان گلور دن جامعه ایرشی که دولت ترک داگر کرد گهاشت آستا شهادتش خو نجاره کمینه گو دولت ترک وان روزنامه وانان دیگه هدف سرک یا دولت ترک جرای گشتیر جی خویا دیگهش خبریان هاجی دادگه لبروکسل هاتو دارخصن تیده جی هدف گرتنا روزنامه وانان هاتو گفتگو کرن و نقاش کرن و داخواست هاتا کرن گو مافی روزنامه وانان ایدیوار پاراستن تایبت الباکو روجلات سوری بريانها كارمندي جنتيفي هاتن هدف گرتن گلک كارمندي د سازين چاپمنيا آزاد جه خود گرم تبي گو چاپمنيا آزاد یا با کروجلات سوریه گلک جارانجي دا خواست کرگو اف کسن هان ورن دادگه کرن لهیناشي اب هدف گرتن روزنامه وانان دوام دیگش خو د داویه د ام و دا خواست دکن گو ادي اف ایریشن هان راوستن ادي روزنامه وان برنگه کی آزاد لهر درا جهان نتنه لبا کروجلات سوریه لباشور کردستان جی مدی چقی روزنامه وان دی دادگه هن وان دوران هاتن دادگه کرن هاتن گرتن همجی لباکوری کردستان ایران جی گلک روزنامه وان هاتن دار وکرن هم دخواست کن گو ایدی مافی روزنامه وان انوار پاراستن شو ام دبیشن انو ریا گو شهید عزیز دای دست بکرن نازم وجیان اوری رانا وست ایرو گلک روزنامه وان سرخطا وان وریا هاند شوپین دخوازا درخستنا راستی دیگه ام دبیشن گو کامیرا و پینوسا گو شهید نازم وجیان دست بکرو شهید عزیز دوام کر ایرو لبنده و تشنیجی گلک روزنامه وان جبا گو وراسی درخینن دوام دیگه. بله سپاس باش.
مرحبا اشترى مرحبا سرچاوه. بس بگم تناس بکن اکرم برکات خواتکاری اجانس هوار. يعني شخواد نافا خلق خويا برنامج دوربين يا طيبت قوم تشكريلو ام بالي دوشينن سر كارو خباتن شهيد عزيز كويلو اغلو كود نافا اجانس هاوار كو يكش دسبيك يعني يكش دامزرينرين اجانس هاواري بو شهيد عزيز نافا اجانس هذا كارو خباتن كو كربيشنكيا كوكتر ام دكان جدارس بله شخوا جبوی ما شانس کی پرمازن بکم ما به حوال عزیز کیو ولاره ما خبات دامشاندن و ام وک شاگرتین وینه ده ناف چاپمانی آزاد ده کوم جهل گرن دسپیکا شورش 19 تیرمه حوال عزیز یک جار روزنامه‌وانین یکمین کو هات دستک ده با کروجلات سوریت قالا چاپمانی ده demek ki ma xabat pevrameşan de ajansa Farada piştivene piyusti hat ditin ku le Rojava Bakrojlatê Sûrî ajansa Kurê ava kirin bibe berdevke ve civaka Bakrojlatê Sûrî giştî bike vîn iradeya gel biraya giştî re parve bike ji xwe Heval Ezîz yek ji damezrînerên ajansa hewara Heval Ezîz ne tenê wek rojnamevanek an kesek werî destek bidê وقت دبستانه که تفکر دکر یعنی به صدا شاگرد دست بگی پرورده کرن سر هیمو فکر راگهاندنا آزاد جبره وقت اونجی دزان برین حاجیمه گوتیه ده باکر رجلات سوری روجاوا به تایبت ملی راگهاندنا کردی تو خبات تو نبو یعنی تبنگه هک العرده تو نبو هنک و گوتی هنک سر تالیاد هاتن هجمارتن کو هنکی المامی و فکری و سر راگهاندنی هبو لب دست بکا شورش را پیوستی هاتا دیتن چما هاتا دیتن اجبر کو کسی که ندخواست وینو اراده هی ببینه هر کسی دخواست وقت پیلانه که هات بوداین دوی خطه ده بگرن تنه و ساو یعنی اما وینو اراده گلی آزاد گل چه دخوازه گلی کرد خباته که چاواده دیمشانده تکوشینه که چاواده دیمشانده کسی ندید پیوست بو راگهاندنا آزاد ور خبات دیمشاندن یک جدامزرینرین راگهاندنا آزادی شو حوال عزیز کیوغلو بو یعنی چخواستم بحثی بکن بلکه امنی کار بن حقی بینا بدنیدم جبر مگو جینه وقت تن روزنامه‌وان هر تم دو بی بویری دکت پشت بویری چه هیا گرک ام چاوا بدن گرک ام چه زمانی بدن تیج زمان بگیره تیج پرورده کردن اندامه بگیره تیج راکرنا کمیره بگیره تیج نویسان نوچه بگیره به همین دقیقه مرا ام فیر کرد افناجی جبوی ما اساسا کی بنگه کی پرمازن دانی خباتا کنها راگهاندن آزاد با کروجلات سوری گهایده همی به فضل حوال عزیز کیو اغلو بوجبر کو راستیجی نتنه وک اجانس هوار آن راگهاندن آزاد همی بشین راگهاندن ده خواد دامشاندن جدر ویل کودری بویر هوا بویره کی گرم هوا حوال عزیز لور میناکل شرین کو برانبری چتین داعش هاتن مشاندن ایریشین سر کوبانی هاتن کرن پشتی به ایریشین سر عفرین حشته و دو روزات برخودان عفرین دم ام پورمان مخامات دامشاندن هر تم بو مورالی کی پرمازن هر تم مورال ددا هر تم ددا کو دگو ام آوا دکن پیوست ام راست آوا بکر راستیجی خواته کی پرمازن دا بصدان ها شاگرتی وی لچاپمانی آزاد خوات دنمشاندن دراگهاندنی ده گشتی یک نینه کو لسر دستی حوال عزیز کیوغلو پرورده ندیتن اف همی حوال ما شهید کتنه اف همی شاگرتین حوال عزیز کیوغلو نه سر هیمو فکر راگهاندن آزاد فلسفه آزاد هاتن پرورده کرن خوات خدا نمشاندن يعني وكي روجنامه‌وان هرمي بشنجن راگهاندنا آزاد بشنجن چاپمانی آزاد يكودين هدف گرتن هون جهل وسط الهمبري وفيدت يعني هلوست ما بالينا ما بريجي قلت ام ديسات بيجن ام خطا واد شوبينا خطا راگهاندنا آزاد ام شوبين خطا حوال عزیز کیو اغلو خطا جیهان خطا ناظم خطا رزگار خطا دلیشان خطا سید افرن اف ماموسته منه یعنی جبوی کو راگهاندنا آزاد ببی خودی هلوست ببی هیس جانی خو فدا کرن اف ارکه کسر ملیمه و باره پیوست ام
خطاوا می بشوبن وان برنادن يعني شخص إيريش دجوار بن راست ام بيتيشن هوالين منا ماموستين منا دقنا أصلا شهادتي لي ام ويكيني وي إيشيجي دكن هز امي برانبري کسی کو ایریش وینو اراده آمد که کسی دخوازن جواک ما بن يعني بيلي بكن بيشوسين ام برانبري و ام به هلوست نمينن يعني هر کجی زانی حوالی ما سلاح واره نبون حوالی ما قاضی شر ده شر نکردن قامیرای خوش شر کردن به نویس خوش شر کردن به نویس خو وینو اراده قال دانه دنیای برای گشتیره پارو کردن تماشا کن هر دری روزنامه وانه کی پشت يعني قضايا كده آن دي إيريشة كي نورمال ده شهيد دي كافي يعني أمجي برغم جين تبن هركز دنيا درابي سرلنكا يما راست دينا هدف قرد عزيز كورو دليشان جيان نازم هيرو گلستان أفهمون راست هاتن هدف قرد هركز بيدنگ مني إذا أم دبينين كو خطأ ما خطأ كي بربيروزا خطأ كي سر هيم و فكر و فلسفة آزاد هاتيا ماشاندن نكتيا بن دستن يعني نكتيا بن هيزا تو دولة آن هيزا تخطين استمكار ترسيوي خطأ جواكا ديمقراطيك تمثيل دكي إجبار وصا هركز بيدنگ مني أفج ديار دكي كو اف کسی کو قانون دانینا کسی کو پیوان دانینا جبوید بیشن ما فی مروفا آن ما فی روزنامه‌وانه ام دو پاریزن تراستیا خودتونه تنی جبوی کو برجواندین خو اف هاتی نویساند اما براستی کو برجواندین روزنامه‌وانه برجواندین گلا ما فی گلا بو پاریزن تشتکی و سنادن مشاند يعني باوكي كورتاسي دوی دما هستیار ده کوش آلیکی و روشنامه‌وان دین هدف گرتن لبا کوری کردستان روجاوا لبا شور وکی روشنامه‌وان هریمی جنها شو و گرکی بچول رول آورا يعني نها يا سركة ام بيوستا daha بهتر خسر هيم و فكر و فلسفه راگهانه آزاد و جواک آزاد ام خود daha بهتر کور بکن ام کدوک روزنامه‌وانی که نورمال تفگر نکن چون اجبر گلی ما سروکاتیا ما حوالین ما حمید بن ایریش هدنه سروکاتی 26 سالت زندانه ده گلی ما دراستی ایریشین پر دجوار ده تیکرن الباکر رجلات سوری نها هم بارد عقفن ایریش هنه الباشور کردستان حوالی ما تینه هدف گرتن تینه گرتن لباکور کردستان بری دروجه حوالین کوچبر تنه صورت جهان بلگین حوال نازم پارو کرنه هات نبین چاف کرن یعنی هم چاپمانی آزاد هم گلین باکور رجلاتی سوری خطا جواک آزاد ته هدف گرتن پیوست هم نورمال خبات ندن ماشان یعنی ده بهتر آسته خباتی خون بلند بکن ام وک شورش یعنی چاو حوال عزیز وک روزنامه‌وانه کی شورشگر خبتی حوال سیدوسا پیوسته ام دوی آسته ده بخبتن و خبات بدن ماشان جبر ام لایقی خطا بن ام لایقی و پرورده کو مسر دسته وادیتی سپاس خوش مرحبا سلام سرچاوا دست بکم تناسبکم سلاف عبد الرحمن نجگان ده جانسا هاورد نوا خلق خواه یا برنامج دوربین ده ام بالا دکشینن سر کارو خبات پیشنکیا کو شهید عزیز کویلو اغلو دنوا اجانس ده تایبت شخوکو یکش پیشنگین اجانس یکش دامزیری نرین اجانس هواری بو دنوا سالن کو و کارو خبات برمشاند وكي شاگردین شهید عزیز سوداگو کوشش کرد ملی راگاندی عالیه پیشنگی داشت. شو دسبيك ام سرساغي جمال بعد الشهيد عزيز وحمي كارمند وخبطكاري قد ركان آزاد وج شاگردی ویر ام خوازن شو شهيد عزيز دسبيكا جو استبلي اجانسي بو ده 2011 وهي شاغي اوري ببريمي اجانسي بو هم يعني مك شاگرد من بدستي وي پرورده بر دسبيكي راستي انه چاوا تايبت منديوي گلكي جدي بو انساني كي خود ديسپلين بو کارو خباتی خود پر جدی بود خواست هر تشت
تام درباس به کسایت انسان آبادی کرد انسانی که چاوا گرکت انسانی که چاوا به دو مسدنا ترن بخیر چاوا به جوا کر چاوا به تو کروجنموان گرک تچاوا چاوی راستیه به راستی درخینه تچاوا او هو ویدیو سرگلی کرد سر هر چهار برچه کردستانیت هاتی بیک آنین درخی نجرای گشتیر و تحقیقاتا گو هاتی و شرطی بن عقلیت درخی نجرای گشتیره شخو ما او تشتایا مزجوی گرت و جوی چاقی حطانی رجا ایرو ام سر خطاوی ام دمشن و کارو خباتی خواه مسروی اساسی دکن شمر بو رونیک و پیشیام بکر یعنی چاوا انسان جواکی دبون وکمی یعنی کساتا خواه بیجم من دسبيكا من دراسي اجانسي من ما تشتك راسيا خو مناس تذكر امكينا ام كوهاتنا سر مهادي مشاندن يعني حتى دسبيكا راشتبا كاميريجي مزحمتي ديت جبر اوكجن يعني تدراسي نوفا قادي به جابكي تشاور دبنري ويد قوت نجريك انسان تشاوا شخو باور به هدفي تشبه تشاوا تكارو خبات بك تشاوا بمشي ما افتش طانا ما جيغرت باوري اراده وتشاوا ثقتها تبتبي وكارو خباتي خود الراست ودرس ترخين يعني دنافا سالينكو وشهيد عزيز را كارو خبات نشاندم وكي روجنا مافانين حريمي هل وسط ولا همبري هدف قرتنا بيشنجي راغاندرني مثلا بريانها شخد بيستو حفت چليدا شهيد عزيز قويلو الباشوري كردستاني شهيد كد بريانها شخ بيشنجي اجانس هواري بوجي جيهان بيلگين روجنامه بان نظم داشتان لبنداوات شيريني شخ بريا چند روجانجي لباكوري كردستاني روجنامه بان ازنور دگر هاد بن چاف كرنو قرتن هل وستين ولا همبري هدف قرتنا روجنامه بان وقرتنا روجنامه بان بيشنجي شخوا يعني هالوسي مديارة ام خطة وام شوبينن وشخواسي روجنامه بان بين هدف قرتن ام تجاري دف بينو صاحو كاميرا خبرنادن باورياما متي يعني شخواسا هبيمان دي داين شخوا هبيمانا اغو جنيفيد بنداوين نوزدا هاتي داين نو استهدافها هدف قرتنا روجنامه بان سوجكي شر اللي او او هبيماني قوداين تجاري بيقناي والقوري خوا القوري مصالحي خوا بيقدينن اللي ام وك شاقرتي ماموستا عزيز وجيانو وناظم ام تجاري اجدد بينو سامان بنادن باوريا ما نما باندي اي دي باوريا ما بمتي قدرات متين ام تشاوا راستي وهو فيتياغو دولتا ترك ديك السرقلي ما السرما سروج نمبان ام درخين جوايا قشتيرو وبينو ساخوا بقلم اخوا بكاميرا اخوا درياها بالي خوده هم درخين جاي كتير يعني استخدام بكورتاسيت جمر هذا بس فيش بده حركو بيشنجك حركو روجنا مافانك شهيد بام تشد كذا سر ملي ودي وكروجنا مافان شخوغو حر هبالك ما شهيد كذا حر ماموسيكي ما شهيد كذا باري ما جراند باري ما جراند عليكي ده ام تشوا خطا ام شوبين عليكي دجي ام تشوا هو فيتيا دولتا ترك ام درخينن وام تشوا قالي خو بباريزن جوي هو فيتيا كوسترو انتي مشاندن حرب شعبي حركسي تشوا ريش وهو فيتي ومجازر سر قالي متي آنين اللي حركس شعبي خو اجبي راسي دغري باريغو تيسر ما ام في راسي هان درخينن اجراء قشتير جارك دنا راسي دنا كيف جرى دو جرى سيا مجبورا لما جهدار بكن وهو فيتياغو بحقي ما تكرن بحقي قلي ما تكرن برجع بات درباس بكن وبسكن البشاوي مرحبا اشترى شافان كم تناسبك جودي علي متشكانا روناي تي في بشي كردي شو دنابا بخلك برنامج خويا دوربين ده في جاريم ام بالد كشين سر كارو خبات وجيانا شهيد روجنامه عزيز كويدو اغلو وكي نوتشاغان انجي وكي روجنامه لهريمي هدف قرتنا روجنامه انج علي دولتها ترك ادا كركر بتايبت دوي دماداويه دم مديدكو هم البندافات الشرين لباشوري كردستاني روجنامه دي سابون هدف دولتها ترك ادا كركر هل وستن والهمبري هدف قرتنا روجنامه بله دسبك ام سرساغش مالبطا شهيد عزيز كويلوغلو
هەروە هەواڵی نوێی ڕۆژنەمەوان ڕادخوازن بڕاستی ژی سەرمە ڕۆژێکی گران بۆ شەهادەتە شەهید عەزیز ji ber ku xebata ku li vê derê Rojavayê Kurdistanê kirî Bakur û Şilatê Sûriyê ji ber ku keda ku li vê derê dayî rojnamevanên ku li vê derê perwerde kirinî bi rastî cihê rêz û hermetê ye şehîd Kemal destpêkê em hinekî behsa wî bikin û çima ev rojnamevan tên hedefgirtin destpêk yanî keset yek ji kesetên ku li Rojavayê Kurdistanê zemînekî rojnamegeriya asad li vê derê danî ku mirov behs bike ji ajansa nûçeyana hawarê bigire televizyona Ronahî TV televizyona me bigire edîtoriya wê heyanî televizyona Rojava di gelek dezgehên ragihandinê de cihê xwe girtiye û di her dezgeheka ku tê de cihê xwe girtibû jî rêvebertiya wê derê kiriye edîtortiya wê derê kiriye yanî gelek beşên ragihandinê de xebat kirî mirov bêje nûçegahantiye edîtortiyê rêvebertiyê xebatekî wî gelekî mezin li vê derê heye di her saziyeka ku diçû wê derê jî weka em bêjin xebatkarên wê deverê hêz jê digirtin bixwe wek kesayet yanî demekil ceme jî kar kir bi rastî kesayetekê bihêz bû ku mirov li hemberî wî bi rêzdarî disekine bi rastî jî ji ber ku vê heval reşa jî vê tûrikê wî jî dagirtî bû bi rastî di aliyê nûçegahandiyê de di aliyê agahiyan da di aliyê birdoziyê de di her warî da dagirtî bû ji ber vê me hêzek jê kirt dîsa li Akademiya Ragihandiniya Şehîd Fayiq mamostetiya me kir weka rojnamevanên destpêkê yanî me dixwast ku em perwerde bibin yek ji wan mamosteyên me jî ji xwe heval Seyid jî û heval Kemal jî heval Ezîz jî mamostetiya me kirine di wê derê de jî bi rastî me gelekî zanebûn ji wan girt her gotineka ku wan dikir ji me re dibû cihê lêkolînê û cihê lêhûrbûnê bi rastî jî ji ber vê jî yanî kedekî wan mezin vê derê heye cihê wan jî xuya ye ji ber mirov dibîne ji ber ku xebateke wan mezin li vê derê hebû mirov heger behs bike çima rojnamevan tên hedefgirtin ji xwe beriya niha Şehîd Gulistan Şehîd Hîro herî dawî jî Şehîd Nazim Deştan û Cihan Bêldîn ku li bendava Şirînê dema ku nûçe dişopandin dema ku iddiayên dewleta Tirk û digotin me bendav girtiye ew yekser çûn ser bendavê bi dîmenên xwe bi pêşkişiya xwe gotin ku em li vê derê ne piştî vê me dît ku hevalên me hatin hedefgirtin yanî ev jî tê wat heye bi rastî hedefgirtina rojnamevanan rastî ne sûce lê dewleta Tirk bê yekê sûc dibîne kesên ku rastiyê derdixin ji rayê giştî re dewleta Tirk wan dike armanc herî dawî jî ji xwe 27 meha derbasbûyî jî hevalê me Ezîz me gotî rojnamevan mamosteyê me encama bombabarana dewleta Tirk li Başûrê Kurdistanê gêşte asta şehadetê yanî em vê kê em tenê dewleta Tirk sûcdar nabînin bi rastî ji ber ev êrişt axa Başûrê Kurdistanê de hatiye kirin ev ne cara yekê ye ku li Başûrê Kurdistanê rojnamevan gel rêveberî siyasetmedar tên hedefgirtin bêdengiyek heye heger ev bêdengî berdewam nekira belkî yanî ev êriş bi heta nerawestandine lê em dinêrin ku demekî dirêj ve ev êriş tê nekirin û heta niha jî bêdengiyek li hemberî wê heye ji ber vê her ku diçe hedefgirtina rojnamevana zêde dibe dewleta Tirk yanî hem siyasetmedar hem pêşeng hem jin kesên fermandar dike armanc herî dawî jî mirov dikare bêje çavsûriya xwe berdayê rojnamevanên Kurd rojnamevanên ku xeta çapemeniya Asad îro li Bakur û Şilatê Sûriyê dimeşînin çavsûriya xwe berdayê wan û wan dike armanc yanî mirov dikare vê bêje armanca wê ji van êrîşan ew e ku ev dengê rastiyê bitefsîne em dinêrin ham mînak li bendava Şirînê berxwedanekî pir mezin ji aliyê gel û ji aliyê şervanan ve têkirine heger ne rojnamevanên li wê derê bana belkî îro ew qasî bendava Şirînê bi deng veneda belkî di roja yekemîn de gel nema kariba berê xwe bide bendavê lê em dinêrin her çi qasî gel tê topbarankirin ser bendavê her zêdetir gel diçin ev jî helbet bi hêza rojnamevanên li wê derê derket holê her berxwedaniya gel morala gel derdixistin medî jî di encama wan bombabaranan da derdorane hevalên me yên rojnamevan birîndar bûn
براستی یعنی ما گوت یعنی آرمانجی او کو دخوازه دنگ وی که بده تفزاندن جودی ببرین از خودم میپرسیش بکم یعنی تا بحثا هدف گرتنا روزنامه وانان کرد بتایبت روزنامه وانان کرد نهانه تنی لروجاوای کردستانی باشور الباکوری کردستانی جی يعني روجنامه‌وان هر جار دبن هدف هذا غير كرياتر حري داوجي روجنامه‌وان اوزنور دگر هات بن چافکرن و گرتن يعني كريار لهر چهار پرچه کردستانی لدیجی روجنامه‌وان کردی کرن گلو اف یک ترصادش من روجنامه‌وان کرد هياگو وی کدیکه هلبته ترساوی هي يعني مروف ميناكا كي بيجا هەوڵێک مێ ڕۆژەمەوان باکووری کوردستانی دەماکۆ جوانی کورد باوەرم دە نەورۆزەکێدا دەردکەت چاوە گولە لێ تێرەشاندن وێ ڕۆژنەمەوانی باوەرم ناوێژە عەبدوڕەحمان بۆ چاوەکی لیبکێلی دەماکۆ گولە لێ تێرەشاندن فۆتۆی نوێی دگرە یەک بە یەک دگرە vê yekê bi rastî jî bertekek mezin dirayê giştî de çêkir ev dewleta Tirk xeta rojnamegeriya azad naxwaze biçe serî em dinê li Bakurê Kurdistanê jî her cara ku lêpirsîn tê destpêkirin serdegirtina malan tê destpêkirin di nava wê de gelek rojnamevan jî tên girtin ev yek jî her dem berdewam dikin ji xwe te got jî beriya di rojan di mitînga azadiyê de rojnamevanek jî hate binçavkirin yani ne tenê li Rojavayê Kurdistanê mirov dikare bêje li her devera Kurdistanê çi rojnamevanekî ku dixwaze bi zihniyeteke rojnamegeriya azad bixebite dewleta Tirk wî dike armanc ji ber em dinêrin rojnamegeriya ku îro li Bakurê Kurdistanê Tirkiyê tê meşandin xeteke wê heye li ji derveyê wê rojnamevan nikarin yani bi nêrînekî azad fikrê xwe derbixin holê lê li vê derê em dinêrin û çapemeniya azad hem li Bakurê Kurdistanê hem li vê derê nerîn vekirîne rojnamevan bi her awayî dikare fikrê xwe û nerînên xwe bîne ziman ji ber vê yekê hîç tirsa dewleta Tirk ji vê yekê heye çi bûyerên ku dibin nahêle ku ew bûyer bi rastî derkeve holê ji ber vê yekê jî herî zêde rojnamevana dike armanc yanî mirov dikare bêje li Bakurê Kurdistanê di aliyê binçavkirinê de û li Rojavayê Kurdistanê û li Başûrê Kurdistanê jî di aliyê hedefkirtinê de dixwaze rojnamevanên ku fikrê azad dişopînin bi dest sekin. Cudî bi awayekî Kurd divê wexta hestiyar dem çi dike bi ser rojnamevanên bi taybet yên herêmî yên Bakur Rojavayê Sûriyê belê ji xwe vê jî dibêjin me berê jî gelek caran efsoz daye hevalên me yên rojnamevan Kemal Ango Ezîz Seyîd herwiha Nazim Cîhan gelek hevalên me yên rojnamevan di êrîşan da birîndar bûnî şehîd bûnî me efsoz her dubare kiriye riya ku wana ji me ra nîşan dayê riya ku wana ji me ra ronî kiriye hîç tune ku îro em bigîjin vê astê em bi pêş bikevin em bernameyan çê bikin em li ser lingê xwe bînin em her vê riyê de gereke xwe bi pêş bixin ne tenê yanî di astekî de bimînin dîsa jî em vê dibêjin yanî heger yek rojnamevan be divê destpêkê rojnamevanê civaka xwe ve berdevkiya civaka xwe bike ne her kes dikare rojnamevaniyê bike lê kesê ku dikare bike jî her tiştî dide berçavê xwe êriş bin birîndarî ve şehadet ve tevî vê yekê jî ew qasî em astengiya jî dibînin di aliyê êrîşan da û di aliyê hedefkirtina da lê ev yek tu carî nabe asteng li pêşiya xebatê me tersî vê xebata me hîn bi pêşvetir û bi xurtir bi pêşve diçe em jî dîsa wê sozê dubare dikin ku em ê her xeta hevalên xwe yên rojnamevan bişopînin. مرحبا اشترى سر جعفا قالك بخير دست بكم تناسبك دليار جزيري يعني شخود نافا في خلق اخويا ايرود
ام بالي دكشينن سر كارو خبات و جيانا كو روجنمافان عزيز قويلو اغلو لروجافا و باكو روجات سوريا كارو خبات دامش هندن شخا ايروش ما بري خداي اختيارك هندنا ازاد داكو ام جوزي دتر ناس بكن كارو خبات الراج هندن يكو روجنمافان عزيز قويلو اغلو الفيدا بريانج لهرم مشان شخو هندما كدريش كون بهدورا كاركر ام دخوازن يعني كارو خبات اگو كر بيشنكي اگو راج هندن كرچ مرشروفك بله هم خير هاتن دست بيك نافندا يكتيارا عندنا آزاد نها يعني براستي دما مرة بحثا عزيز كويلو أغلو بك يكسر يعني أجبو روجافا كردستان باكو روجلات سوريا دبيجم يكسر سيستما كو نها هاتي دامزراندن يارا عندنا تبينا مرو جبركو براستي عزيز كويلو أغلو بوستونكي بنجهين دامزراندنا سیستما راگهاندنه یا باکو روجلات سوریه یعنی دست بيك ما بهفر الأجانس كاركر أجانس هواري ما بهفر أبون ما بهفر لعيني مالي جيان جتكر دمك دريج يعني براستي يعني عزيز كويلو أغلو بنافي خوي روجنمافاني كمال دهات ناس كرن ويدا ميد ناف مده يعني هوالك يشابو لفجرك جبو حمى أندام أبو يعني هر کسی هیز و مورال جد گرت بتایبت از جو چت بیشم دا آواکرنا روجا وانده يعني شورش ما شورش باكو روجلات سوريا حوجداري روجا وابو قال چافکانی خویا سرکه سازین راگهاندنه یه بنگهین يعني چند سازین گو دست بکه روناهی تیوی بو اجانس هواری بو روزنامه روناهی بو هنک رادیو ما هرمی وداوی دست بکرن او دوان آواکرنا روجا واده عزیز کویلو اولو رولکی پر گرینگلیست نویس و انالیزی ویجی باندوره کی پر گرینگو مزن هبو براستیجی يعني ازبيجم جبو حمى اندامن سازين كو عزيز كويلو غلوتيت كاركر دبستانك بو يعني بو دبستانك بو نافندكي ليفاغركي مرات كاربيجه يعني براستيجي راست عزيز كويلو غلو ولاتيه كي باكوري كردستانيه اما درحي خباتا خود روجاوا گشكر بتايبت قادا راغاندني يعني وكيدن يعني نتهني اجانسه كي يتصازيه كي سينور دارما لكوبي ويستي هبايا بري خود داور بيشنكتي ذكر ريفابيرتي ذكر ولكيلكا فيجي يعني نوچگي هانيجي حتى دامشاندن اندام بخورد برن داكو يعني پروردگرنا روزنامه‌وانا بتایبت جبو باکور روجلات سوریه جبو روجاوای کردستان چما کسایتن به ویرنگی خودی تجربه خودی ازمون گرینگ بون یعنی هون دزانم بری شورش لسوریه بگشتی تشتکی ناوی راگهاندنا سربخوا یعنی جی راگهاندنا جواکه تنبو راگهاندن یا گود دست لاداره دابو هنه کسایتن کو روزنامه‌وانیان جی راگهاندن دزانینگه شامه وان دخوندن جی مجبور دبون کارندن دکرن جبر گود درفته کار نه دهاتن پیدا کرن یا وش خربا ماموستيك یا کار کی دکر با یا جی درفته کار زحمت گود سازین دولت ده بدیتا يعني دش روشكي وهذا ما دست بخباتك مزنكر بتايبت بافاكرنا شورشيره راگهاندنا آزاد زمینکی وهبو بنگهکی وهبو بدزی و شرطی کار دهات مشاندن هجمارا انداما فرقين بو بتجربتي جي يعني هبو يعني جبو روش تي في جبو هنك صازي ودزگه هندن خبات دهات المشاندن اما باوايا كي فشارتي نكار خوزيده اشكره بك تخب بيشخ هاتنا كسايتن وك عزيز كويلو اغلو براستي گرينگيك بو باكروجلات سوريا يعني عزيز كويلو اغلو شهيدكي مي روجافام تكارن حساب بكن او يك مثلا شهيد سيد افران براستي رولكي واني گرنگ هبو پیشنگ بون دبستان بون ما مستاجبو صدان جوانين باكور روجلات سوريا ين كناها دقادا راگهاندنه ده کارو خبات ددن مشاندن و لبرانبري ناوند شر تايبت كو بندكي باراستنه بهز اواكرنا يعني وكي روزنامه‌وان دهر دمك كده كو بشنك
بيشنجين راجهاندني بتايبت تين هدف قرتن تين قرتن نها لروجافاي كردستاني باكور روجاتي سورياي بريا دمك انجام ايريشن داگر كريا ترتا جيهان بيلگين و نازم داشتان شهيد بون بدهان روجنمافان لبندافا تشريني برين دار بون لباشور كردستاني گولستان و هيرو ده انجام ايريشن داگر كريا ده شهيد بون شخوا حريداوية جي شهيد عزيز گويلي اغلبهم لباكور كردستاني جي بريا چند روجان روجنمافان ازنور داگر هات بن چاف کرن و گرتن هل وستن ول همبري هدف گرتن و گرتنا روجنمافان بتايبتي نتني روجافاي كردستان لپرچين كردستان يندي ترشي نها يعني ام دمكي دي جيان دكن كو راگهاندن باندورا خو ج عسكري زيده تربويه جبوه شر راگهاندنه شركي نجرزي ام دنارن هيزن دستلادار نافندن مزن هيزكي مزن يا پره خستي دوره ده داكو اواكرنا روجافين جواكي لغوري خو لغوري كيفا خو بريفه بب و بدمشاندن لبرانبري وي يكو بون باريزفان وينكو جواكا باكور روجلات سوريا وجواكا كردستان بقشتيجي يعني تبحثا باشور كر تبحثا باكور كر تبحثا روجافا كر وحتى الروجلات جي امنارن يكو خباتين راگهاندن دمشينن دبن هدف جبركو يعني خباتكارين راگهاندنا آزاد بندكي مزنيه باراستني اواكرنا لبرانبري ادعاء و آگاهی نراست یکو تخوازن يعني مجیه جواکا ما پی بروواجی بکن یا جی بلگوری خو بدن فرمات کرن ام دنارن راگهاندنا ما تبي كيم درفتي و تبي كيم امكانان بندكي باراستني و بلان و بروجي واني قلتين بلاف کرن شي فالا دردخن اجبو يجي او ايريش دكن يعني تشاوا نها ايريشي شروان آزادیه لبندافا تشريني لقرق وزاق لتلتمري لسريني لعين عيسى شاو إريشي هزين ماي عسكري دكن بعيني ريباز إريشي خباتكارين راگاندني خباتين راگاندني وصازيين ماي راگاندني دكن يعني از ميناك هاوي بيجم باللي هدف قرتنا روجنمافانا وشهيد خستناوان وبحثا نافاكر از جبو دوباره نبه يعني الشهيد عزيز هاري داوي بو هدف شخو هوالي ما ناظم هوالي ما عصام برياوان هوالي ما يكون بإيريشين داعشة وشتين ديتر شهيد بون أفحمه يك نافند يعني يقول هدف يعني روجنمافان عندك هدف وإيريشي وعندك يك نافند أو نافندا كو شرع تايبت آماده دك وتخوازه سياستين خل سر جواكي فرز بك وبدأ فرز كرن لبرانبري وي تشاوا إيريشي عسكري مدكن وها إيريشي راگهاندنا مجد كن يعني از ربازة كي دنيا إيريشان ببير بخم از وك هفسروك يكتيا راگهاندنا آزاد جاركي ام ريخستنكي جوينك چه بون يعني كوم خباتك بوك وان چه قربو ام حاضر بون باور بكن او جوين لسر راگهاندنا هرمي و باندورا وي جواكي آرمان جاوي جوينه رشكرنا راگهاندنا هرمي بون يعني تاني هدف قرتن وشهيد خستنا خواتكاري راگهاندني بس نكرن تخوازن راگهاندنا آزاد رش بكن راست دبقو هنك كيماني هنك لاوازي درفت كيمن نلقوري راگهاندنا هيزين دستلات دار دالي مادي يعني از ميناك هاوي بيجم هنك سازيين راگهاندني هني يه جيهاني يه هري مثلا بدرفتين روجافا تي في وين كاربن وشاني يعني روجافا تي في بروناهي تي في بدرفتين هري كيم وشانگريه كي جواكي دكو باندور دك يعني كيم زيده باندوره كي وي مزنجي لسر جواكي هي جواكا ما براگهاندني دن ايدي نماته خاپاندن اجبو يجي افج ريباز ايريشان تخوازن سياست خود سر جواكا باكور روجلات سوريا فرز بكن عسكري ايريش دكن ايريشي راگهاندني جيتكن تخوازن اف راگهاندنا كو البرانبري بريوان والبرانبري بيلان وان جواك هشيار كريه ناخوازن هبت خوازن جولي راگن جبو يجي ايريش دكن شهيد خستنا هوالي عزيزي برياوي شهيد خستنا هوالي من ناظم وجيهانجي دوي چرچوبه دي لي وك خباتكارين راگهاندنا آزاد بري نهاجي ونهاد برنامج اول جي دريا اكرانيا روجافا تي في جي ام سوزا خو دوباره كن چش دست موره ام بكن داكو
راگهاندنا شر تایبەت ناوەندا راگهاندنا شر تایبەت هێزاوێ چت ببەرا ببێ وەکی چاوا شەروانێن مە لە عنیەن هەری پێش بەرسەوا عێریشێن هێزێکی مەزنیان ناتۆ ددە دەوڵەتا ترک ئەمێژی بە هەمان ڕەحی بە هەمان فەدەکاریە هەوڵ بدن بەرخۆدانێکی ڕاگەهاندنێ بدن بەرامبەری وان و شخوا يعني برسفا مش بوان وبرسفا مش بو هوالي عزيز وشهيد ما يديتر او كو ام خبطه خو هين زياده تر بيش بخن وام هين زياده تر قاربن لبرامبري الشرواني تايبات ببن يعني سلاحكي دوربينكي جبو قال خو ام قاربن رياوان رونيب سرچاما بله تماشاوان ما اف گرامه دنوا روزنامه‌وان تبو کومدوی خلق خویا برنامه دوربین ده بالکشاند سر کارو خبات و جیانا شهید روزنامه‌وان عزیز کویلو اغلو کو روزنامه‌وان تکزیه لسرویه که دکن کو دی خطا شهید روزنامه‌وان عزیز کویلو اغلو بمشینن و دی دهان زیده تر لهمبری شر تایبت بسکنن و وی سوزی دیدن که دی تواهی ایریشن دولتا ترک آداگر کر لسر حرم جرایا گشتی را اشکره بکن و دی روی رشی دولتا ترک آداگر کر جرایا گشتی را جی اشکره بکن تماشاوان این ملوه داره خلق آمیا برنامه دوربین داوید به بخاطره